Оптимальний термін за жатву жита прийшов 25 октября і зараз по 5 november тирва прešírený оптимальний термін, коли ще все жито може zašať bez pošlitkov na урожай. Zo splánovaných 600 000 hektárov zašate kuzvec jak polovka tých povrchnostoch i u žati 2021 nemôže očekávať rekordný урожай. Те рішення, значить, не без ніяких інтересування за жито, значить, сманjeni bar svelo, znači, to ti količini žita co nam gledaju. Znači, mi su naručili, ledvo čekam, že će popredame, či ne popredame. Bo me dobavljači volaju, že ajde, ještě naručujte, međutim, nie vrezi naručovac, bo jednostavno ljudi, kooperanti, nie zainteresovani za šatvu žita. Po terašných targovišných obstavínoch, kto toho roku mal 4,5 tony žita, mal i zarobku. Nebol veľký, ale s ohľadom na trend rostu cenoch zarobok môže byť i väčší. Preto apelujem na produkovateľoch, naj nešporujú na agrotechniky. Cena žita rošne i tot podatok bi trebal produkovateľov stimulovať za šatvu. Ні, слухав съм тези стигньох телевізор, бо съм на полю стално, патим за кукуриця у ще 19, я лупали по 15, поли по 16, 16, поли по 17, 17, а teraz 19. Tu veľká tombola u tej državi so všetkým, takže tu nevedi, či bude, či nebude, to i teraz paľa chlieb som budem spodučanu zo 44 na 58 dinari pošlo. Pán Galetin predvidzuje, že še trend rostu cenu u budućnosti predluži. Pokľa ne zna, ali savjetuje parastom naj provádza ceny i na kad oni počne stagnovac, naj predavaju svoje produkty. On tvrdzi, že teraz kukurica i žito postali rentabilni kulturi.